Dakle, 2003. i 2004. godine rađena je rekonstrukcija Valjevskog vojnog groblja, dakle, ovoga što vidite na desnoj fotografiji. Postoje samo jedan krst sačuvani i ograde bezmalo nije bilo. Zbog čega? Svi krstovi su betonski, ograda je bila od kamena i od kovanog gvožđa, međutim, meštani Valjeva su koristili te krstove, su zgodni za temelje, kad gradite kuću, pa vam treba materijal i što da kupite kad možete da iščupate krst. I bezmalo su odneli potpunu ogradu, dakle, ovaj kameni deo i gvožđe. Bio je sačuvan faktički samo jedan krst. Na osnovu tog jednog jedinog krsta, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Valjevu su izradili replike i ovo što vidite su sve muzejske replike, dakle nijedan nije original. Urađena je potpuno nova ograda, a onda su meštani Valjeva, kad su videli toliki broj kvalitetnih krstova od kvalitetnog armiranog betona, rešili naravno da ih ponovo čupaju, to je 2004. godina, onda su ponovo bezmalo sve odneli, jer je idealno, ponavljam, za temelje kuća, za ograde, za što god vam treba, jel? Jer što bacati pare kad možete da uzmete krstove sa vojnog groblja, u pitanju su Cerska i Kolubarska bitka, inače, ono na što smo mi posebno ponosni. I tada su stručnjaci Valjevskog zavoda u očaju, zaista u očaju, pazite, to je Valjevo 2004. godine, 90. godišnjica Cerske i Kolubarske bitke, rešili da sve te krstove, a znate da su na vojnim grobljima grobovi onako u ravnim linijama, jel? Rešili da pod zemljom povezuju železničkim šinama. Tako da divljaci među nama sada kada nasrnu na to vojno groblje faktički moraju nekom mehanizacijom da čupaju čitave redove, jer je svaki red ispod zemlje povezan železničkim šinama. To se dešavalo 2003. i 2004. godine. Kada odete na Valjevsko vojno groblje dan danas, proverite u kakvom se stanju danas nalazi i onda se zapitajte u kojoj meri smo mi dostojni potomci tih junaka, ako smo njihove krstove koristili za temelje kuća, za ograde, za šta god nam je bilo zgodno, u sred Srbije, u sred Valjeva, dakle to nema veze samo s Valjevcima, tu sve nas uključuje. Čupati krstove i to u kontinuitetu i koristiti ih za privatne potrebe je i anticivilizacijski, i bogohulno, i apsolutno neljudski. Međutim, to je jedan od pokazatelja našeg odnosa prema vojnim memorijalima i mestima stradanja. Drugim rečima, usta su nam puna srbovanja, ali kad treba nešto da se uradi, onda to spadne na pojedince, na retke pojedince.